Da li postoji mržnja među navijačima s obzirom na toliku količinu bijesa ispoljenog? Pa evo sami vidite da postoji, znači. Čim je momak iz Banja Luke, ne znam, Dragan Dražen, dakle, navijao za Srbiju u Crnogoru, on, znači, ovu zemlju ne smatra svojom zemljom. Preporučujem da pakuje se prvim vozom, nek ide za Beograd. Oni gore prihvate, mada ga ni oni nikad neće prihvatiti. On je za njih Bosanac. Dražane, da li ti misliš da postoji mržnja među navijačima? Da, mislim. Zašto? Pa zašto? Zato što nam je Srbija u srcu, a Bosna, mislim, nema. Mislim, treba da se odvojimo, nema, tu je moja zadnja riječ. Profesore, kako komentarišete vi ovakvu, evo čuli ste što kaže mlad momak? Pa ove su poruke i sa jedne i sa druge strane, dakle iz vašeg studija, iz ovog ovdje, zaista vrlo obeshrabrujuće. Za mene su jako razočaravajuće da, dakle, među tako mladim ljudima ne možete da nađete tu elementarnu toleranciju, taj elementarni i pristojni način prihvatanja različitosti, nego se prilazi onome što se u teoriji zove narcizam malih razlika, dakle te male razlike, one se svakim danom uvećavaju i vidite da to ide još i više. Nažalost, ja sam sinoć video i druge primere kada navijač koji slavi pobedu podiže svoje malo dvogodišnje dete i pokušava da ga nauči da ono podigne 2-3 prsta iako ono ne može ništa da shvati. Dakle, ta edukacija i ta socijalizacija ide od malih nogu i to je zaista veliki problem. Recite mi, gospodine Glavaš, kako se vi osjećate zapravo, evo idete sa reprezentacijom, kako se vi osjećate u tom momentu? Pa ja se osjećam posle ove utakmice, osjećam se jadno, jer 10 godina je prošlo od rata. Sjećam se prvi počet, ja govorim samo sa mog sportskog aspekta, ne želim politiku da miješam sa ovim sportskim dijelom. 1995. godine ja sam rekao da ću igrati za reprezentaciju, iako sam bio jedini Hrvat tad u to vrijeme na ovim prostorima. Danas sam ponosan na ove momke i ja i ova reprezentacija i Bosna i Hercegovina mora biti ponosna da u njoj igraju Milenković, Misimović, Konjić, Barbarez, Hasagić, Bešlija, znači sve tri nacije pod jednom zastavom i vjerujte mi, ja sam to prije 2-3 dana rekao, sve u ovoj zemlji izgleda podijeljeno osim ove nogometne reprezentacije. Evo, kad ste upravo to pomenuli, koliko su vlasti zapravo krive za ovo? Kakvo je vaše mišljenje o tome? Sigurno da su krive i tenzije prije ove utakmice. Neću da se vraćam opet na politički dio. Da, ali nažalost politika je nešto što je... Ako predsjednik države, gospodin Paravac, kaže za koga bi navijao Francuz da igra protiv Makedonije, vjerojatno za Francusku, ali kad pitamo predsjednika za koga bi on navijao, u ovom slučaju, iako on predsjednik postojeće ove države Bosne i Hercegovine, on kaže za Srbiju i Crnu Goru. Mislim da smo tim sve rekli u ovom trenutku. Da li bi ti kao mlad čovjek otišao iz ove države, ovakve države? Kako je tvoje mišljenje? Mnogi ljudi, mladi ljudi naročito, gube strpljenje i odlaze. Da li imaš nadu da će jednog dana biti drugačije? Ne bih otišao. Mislim da treba bolje da bude sve. Mislim da treba da se ugledamo na reprezentaciju. Znači gdje igraju i Bošnjak, i Hrvat, i Srbin, pravoslavac. Da se ugledamo na te momke, da navijamo za ovu državu. Ja se smatram Bosancem jer sam rođen u Bosni, rođen sam u Bijeljni, Republikom Srpskom, a navijam za Bosnu i Hercegovinu. Dražene, da li bi ti otišao da živiš u nekoj drugoj zemlji? Ne bi. Republika Srpska moja država i bit će uvijek država. I profesore Šijakoviću, za kraj da kažete... Republika Srpska tvoja nije priznata nigdje. Ovo nije sad vrijeme za tako nešto. Izvolite vi, gospodine Glavaš, hoćete reći nešto? Ja već 15 godina živim vani i jako mi je teško slušati ovako mlade momke. Ima jednu poruku jer sam sinoć doživio nešto što me ovako kao čovjeka jako razočaralo. Na svakoj paroli, ispod svake parole, ja ne kažem opredjeljenje gospodina Dražana, ima pravo da navija za koga hoće, ako već želi, ali ispod svakve ružne parole sinoć je potpisana i parola jednog našeg grada, Bosne i Hercegovine, znači Republike Srpske. I sve te detonacije i sve to što je se dešavalo na terenu, mislim da to nije ničim i ni u kakvom smislu ne pripada sportu. I još jedno, ja želim stvarno da u ime
u moje ime, u ime gospodina Pašalića, selektora Sliškovića, stručnog štaba svih igrača na čelu sa Barbarezom i Milenkovićem koji je sinoć plakao poslije utakmice, da se zahvalim i momcima koji su imali hrabrosti da dođu u Beograd. Neću govoriti o materijalnoj strani koja je nanešena, ali oni su istinski pravi heroji. Jer oni će sebe prepoznat, oni istinski pravi navijači Bosne i Hercegovine, a on će se vjerojatno prepoznat u ovoj mojoj priči. Mi ćemo im se, ova reprezentacija Bosne i Hercegovine, odužiti u skorijim utakmicama, dobrim igrama i rezultatima. I naravno u sljedećim kvalifikacijama na Evropsko prvenstvo, gdje mi sigurno ćemo pokušati, vjerojatno je vrijeme došlo da i mi kvalitetom odemo na Evropsko prvenstvo. Da, samo kratko. Mi navijači, znači BH fanatikosi, fukare, robijaši, manijaci, nismo razočarani, vjerujte nam. Hvala vam što ste nam to pružili. Branili smo se 92. i opet smo se branili ovdje. Usred Beograda smo se branili, dokazali smo da smo hrabri. I hvala vam još jednom i Barbarezu, Milenkoviću i svima, Bajiću, Kasagiću, svima momcima. Hvala vam puno. Jakoviću, samo još jedno pitanje da kažete, evo vrijeme nam ističe, a mogli bi o ovome zaista dosta razgovarati. Koliki je ovo izazov zapravo i problem za BH vlasti? Ovakva jedna situacija. Da, ovo je u stvari i poruka. Glavna poruka jeste za BH vlasti da one vide u kakvom je stanju njihovo društvo i šta se tu mora činiti. Dakle, mnogo zaista treba da se radi na edukaciji mladih ljudi, na njihovom susretanju, stalnom, na razmenama, na čestim tim različitim oblicima i različitim vidovima edukacije i približavanja da bi se te stvari promenile. Ja ću se svim mojim gostima zahvaliti. Zaista vrijeme je kratko, ali hvala što ste bili gosti BHT Vijesti u 22. Hvala.